pak kita memang scam kata ke Syria. Maka Syria dapat pura kepada cek mereka football. Jadi ada sinar arjal arbosam. Hari ini cek hagi lagi pendiri, hagi lagi pengarah constituency, lagi lagi pendiri constituency, hagi MP election. Kalau ada kecingkran peng, kalau ada kecingkran po, ya ke parti, apa ni penpau, bagi community, bagi job dengan MP election. Kalau ada kecingkran pensong, niya, jom kita kini seng putih. Kuno ke parti kepada tan sawat dia boleh. Kalau ada community ban job, ini dan kalarut dia boleh. Ini dan ke MPC, ini dan ke menteri parti ke leng. Jadi ikan don menteri parti. Kimut ba kecingkran ke kipat ba, ya kisau ke MLA ada senam abuai. Kesudah kita kecingkran ringkas. Kim pala puri yang kecimut kecing pekat yang upat pak. Kim selolah beri beri upat pak ulat terang yang kecing kelah. Beri upat pak ulat mat yang kita kecing kecing yang kedua. Umat sekolah bagai kalau ingin sekolah. Kata kalau kiki mat ada kecing yang rezeki. Ulat pai syarikat parti dan kecimut kalau sekian bar ailah yang kita parti. Tiga kecing syarikat kalau pulang kalau sedang ngerus dan arbosal. Ada yang cok hati life arti di konstituensi. Ia tampung bro, ia cok tunggu. Kung kapati, bagay ikat to ngaliyo kabut agad ka MP election. Lalu presiden sisu ini syariah ada upaya pa agak MDC election. Ia grup yang executive committee hantar po ke HADC. Bagi akalong kalian pusat agak kami HADC. Wat apa yang kecil election kawan baik, kawan berhenti, kawan kuat dalam bat kecil board kawan crowd. Dan bagi akalong kalian pusat kawan crowd. Bahkan ini kecil syariah yang upaya pa nasrutu kadang scam malu mentah. Dan sebut di Pak Nombasang, jaga polis of the People Party, dibantah kendek hangsuk ke Mesir. Banyak dek sini cilang, kira scam lagi rempe ye di jongki. Kira scam, lagi dia opor kinuan sini cilang, lagi dia opor olapiang megaki, nama dia jempokat ke jongki, hadu abu berahi keren kelene, bagian alat bat ngendem kendek jaga polis of the People Party. Kata kadai kebangi yosu, kata kadai kebangi i, kata kadai kebangi keren keren. Henry ikut ke dalam Demokrat Parti. Walau itip bagi syariah kekerain haluk mata. Walau itip bagi pak kilang scam bagi mata. Yang kuat penshifting harga jeri ke sini bawa pak. Ini kuat menang pencerai. Ini kuat menang scam. Namun kata tahu ini bagi late syaki cakap pak kuni nagapor Singapore. Ban pencerai, ban slow to. Namun harga jeri unity ke sini. Apakah parti kelakuan? Apakah pak dia pai kawan? Apabagi membuat barang gaya kerana ia syabang pak. Oh, kiwi keseng saya percaya. Ki bersangka bala bangpun seluruh apa kalau yang pak pak. Bangpun paino ala bala. Maka ni dah jumpa kat ke jauh pak pak. Syahwi pak. Lalu bang tambian syah lagi jauh ke parti. Kita akan bangga jumpa syang dengan curah.